Mama akamwambia, kumbe ulikuwa unaniambia uniombee na kumbe ulikuwa na safari. Joana Ng'eno alicheka na akasalamia mama, akaenda wakati alienda kuanguka. Mheshimiwa Rais, mimi nataka tu kwa nafasi hii ndogo niwaonyeshe watu wa familia. Huyu ni Mama Mary ambaye ni mama ya Mheshimiwa Ng'eno. Mimi nafikiri unamjua sana. Huyu ni ndugu yake anaitwa Paulo Ng'eno na ni kijana mkubwa kwa familia. Huyu ni dada yake anaitwa Sara. Mheshimiwa, yule mama ya hivi vijana wawili, mkuja hapa mbele kidogo. Pole kuja. Yes. Mama ya vijana hao wawili ndio Ng'eno anamfuata na hao ndio wanafuata Sara. Hawa ndio watu wa familia, tuko na familia kubwa, lakini hao wamekuja mbele ndio nimesema niwaonyeshe. Mheshimiwa Rais, tunashukuru na tuko pamoja na wewe. Pamoja na wewe na ushike familia. Labda ingawa mama ni mkongwe, labda anasema neno moja ama maneno mawili. Karibu. Ochome tugul chekitupche. Abaibai mising amun kimi tugul. Kiamdoi riraichu. Ko en iman kwalakwa nenyaran mising en taitab Jehova. Amun besien nekiwendi Joana ko kwendi banda age ko king'et konyo lomi akole soiwon. Ko saenyu kotam asochini kila tugul ko koboto serikali. Asa kole ui komie. Abore tomoe kochun ndegeit. Asa ane kora abore katar saet kuribin bebeit ng'wony. Ole Joana, yukelio saa ko komur oret ndegeit kororio kole komur oret konyone. Ale bakobur kule saet katakekas kole makakas Jehova ne ko kiana ole kikas Jehova amun matin kotule ndegeit kokase ako kamomwochini biik amwochini Jehova. Ko chekitupche kainetab Jesu. Ale ak biikab Tigiri kongoi mising kakatak kikoyumak Jehova ak Joana. Kikoyumak ine mising kokotok emoni ako Joana. Ara ko kongoi en akwek akotok tugul ale kongoi. Kokinekamwochini President Arap Ruto komamondo ng'echeret en konyu. Mamondo ng'echeret en konyu nebo tinye lagok chekikosomesan Joana. Ako kikosomesan tugul mami lakwet nemotinye degree. Kobate kityo konu tugul asikoker nekokochi konam ng'echeranito. Ko ng'olyon any notinye ko noniton wekse ng'echeret konyone ka mamondo. Ko kongoi mising ng'olyon nenyu nekamwa ko noniton ale wekse ng'echeret konyone ko kokose biikab Tigir tugul ak kokose bororiot tugul kokamwa ale nyone ko ng'echeret amun atinye lagok chebo lagokyuk kora amoche konam ng'echerani. Amun betut nekimoche wikit agenge sikonyokwo Joana ko kikiborbon kimuton biikab serikali akoleon nyonam ng'echeret. Ale ainon kole President. Ale ane kole inome. Kikimutan akobwototi ale kalyan bichu sikondeon oik President ako karawositu. Amuche abois awany sikebet nekakinaman eunek akebe akobwoti kityo ale kalyanan ng'alechu.
ebe man kemnyoret atelel kiten asir nguno ko asir wany akosisi kanyole Jehova kalyan o Jehova kosise ke Jehova tole le tamito kwa kole ame kuno nito ko nguno jekitupche kwamut kowa abwat ale abere kitakumwon kele kobo koku ng'echeret ana kiale nokwe sikulyo kelyon inam ng'echeret komakole kabakach lakwaninyu ng'echeret konaman kele ainon inye nenameche ng'echeret ko komwok any ale nguni ale ak biikab tikrit kong'ete serikalit tugul ng'echeret komawendi buch kingele onam ko kikingen atinye lagok chenome mane Mayama ng'alechon niton yome Jeiso chetenjon en ng'airetab kwanda ak werit ak Tomirye netilil inasa agenge inasa Kiptayat nenyon Jehova ak werit ak Tomirye netilil kongoi Kamuktaindetab Israel kongoi amun koiribech kot ko nguni kemi ak tupchosiechu tugul kechomegei kwandanyon Jehova ingen kit age tugul rirek chekitinye kosich kaikaech ak ikaikach serikali amun manegen nerire rirtos serikali ako rirtos biik Kamuktaindenyon Jehova telelchi serikalini en Kenya telelchi biikuk en Kenya ribikuk Kamuktaindenyon amatingwochi biikuk ngot ibindab karisiekab bonwekwak chebendote ikochin kobendaten Kamuktaindenyon ak inam steering en karisiek chebune kwandanyon Jehova kasa akobo chebune karisiek en bet ak kemoi kasa akobo chebune ndegeisiek en bet ak kemoi kasa akobo chebune melisiek en bet ak kemoi ak alei Jehova rib bichu kwandanyon tononchi bichu tononchi serikali sikoburkeit emoninyon bo Kenya amen alei Jehova inye Huyu ni dada wetu mkubwa. Okay. Sasa Mheshimiwa Rais, hawa ni watoto wa Mheshimiwa Ng'eno. Hawa wasichana watatu ndio huyo mama yao, kwa sababu ni kitina mima kwa familia ndio ilikuwa ni wa mwisho, na tunashukuru sana. Asante sana. Asante Mheshimiwa Rais. Familia inayofuata ni